қоидаҳои нав аз Tcell имкониятҳои навро барои шумо фароҳам меоварад. Салом алейкум амакаска, чӣ хелед? Инҷе? Вақте интернет тамом мешава, хиёл мекунӣ тамоми дунё манк аст. Наметове? қоидаҳои нави Tcell ин мушкилиро бартараф мекунад. Дигар чӣ хабар огови холаам мухшулби гусала кард? Зих наша, мегабайтҳоро биқабрачка. Гап нест мешахай. Ҳама мардум. акнун шумо метавонед ба дӯстони худ мегабайтҳоро туҳфа карда, онҳоро хурсанд намоед. Tcell алоқа барои ҳаёт. салому алайкум тамошобинони азиз, номон аст ман Муборис Усмонов. Ин аст нашри махсуси барномаи мо оиди фаъолияти ширкати Tcell. Tcell яке аз ширкатҳои пешрафтатарини мобилӣ буда тӯли 20 сол аст ки барои мардуми тоҷик хизмат менамояд. Дар ин замина ширкати Tcell технологияҳои наву рақамиву инновациониро ҷорӣ намуда барои мардуми кишвар ва берун аз он 24 соат бидуни истироҳат хизмат менамояд. Ҳамчунин ширкат чандин корҳои хайриявиро дастгирӣ намуда ҳамзамон барномаҳои мухталифи судмандро сарпарастӣ менамояд. Худи ҳозир мо қарор дорем дар корхонаи марказии ширкати Tcell ва моро директори ширкати Tcell дар шаҳри Душанбе ва ноёи тобеи марказ Фирдавс Зеваров пешвоз фирстоданд. Салому алайкум. Хуш омадед. Марҳамат гузорем. қоидаҳои нав сар мекунед. қоидаи нав дастгирӣ салом кардан мумкин. Бале, бале. Хуш омадед. Манзарат мехоҳам агар ягон коратон намонда бошед. Не, кор тамом намешавад. Суҳбат боқӣ, суҳбат хоҳ. мо рости гап бори аввал дар утоқи кори шумо агар шумо зид набошед, ман мехоҳам ки масалан он гӯшаҳо ки ҳаст, якум метавонем аз он гӯшаҳо оғоз кунем ки дар он ҷо дида истодам якчанд ҷоизаҳои шумо аст. Маълумот нестед. Бале, чӣ хеле хоҳиш шумо. Ман мехостам аввал шумо мумкин як қаҳва кунам, шумо менумон ҳастед ё ки аввал нишон диҳем. Хайр нишон. Биёед аввал қаҳва хӯрем. Аввал қаҳва хӯрем, ҳа? Чунки аз он шаҳодат медиҳад ки шумо беқаҳва ягон корро оғоз намекунед. не беқаҳва ягон рӯзи ман сар намешавад. Баъд ман беҳад мухлиси қаҳва ки ҳастам. Ба ҳамаи нозукиёш ҳарак мемона, худам қаҳва пухта мечиям. Шахсан худатон? Ёрдамчӣ ягон нафари дигар? Не, ани қаҳва агар боша худам, агар чой гӯяд ёрдамчӣ мебиёд. Метавонем ки нишнем ин тавр ки бошад. Ман бори дигар ташаккур мегӯям барои шумо ки таклифи моро рад накардед. Рости гап то як андоза ғайриоддӣ аст. Масалан шахсан худатон гуфтед ки мо бояд як суҳбати озод дошта бошем пеш аз ҳама ва ин бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки масалан шумо ягон чиз пинҳонӣ надоред, ҳамаашро чӣ гунаи ки ҳаст нишон дода истодед ва бо қаҳва оғоз кардани суҳбатам бисёр хосияти хуб дорад. Шояд баъд аз шумо мо ин одатам ёд гирем. дар зиндагӣ бояд анъана бошад. Мегӯянд ки ритуал, чунки баъд ва ямо арзиши зиндагӣ формировать мекунад. Мисол ман рӯзи худам қаҳва сар мекунам. аввал он ки наметавонам беқаҳва, дуюм ки як анъана ҳаст, ҳар саҳар мебиём, ҳам бӯи қаҳва ман форам аст, ҳам меҳмоне ки биёяд худам қаҳва пухта мечиям. Мисол чой бошад, об бошад, ёрдамчиҳо мебиёранд шогирд. Асосан худатон қаҳва? Худам, чунки нисбати қаҳва беҳад гӯем як муносибати анъанавӣ дорам. ҳатман бояд худам қаҳва. омода намед. умуман реҷаи кории шумо чӣ гуна аст? соати чанд оғоз мешавад? То соати чанд кор мекунед? Ва худи мафҳуми кор барои шумо чӣ гуна аст? Масалан ҳар як роҳбар принсипи кории худро дорад пеш аз ҳама ва шумо ҳам таҷрибаи калони корӣ доред ва реҷаи рӯзи худро умуман чӣ гуна тақсим мекунед? Соати чанд оғоз мешавад? Барои мо бисёр шавқовар аст донистан. Агар гӯем ки ман 24 соат 7 рӯзи ҳафта кор мекунам, хато намекунам. Хош. Реҷаи ман бисёр фикронӣ аст. Ман фикр мекунам ки роҳбар аввал бояд андеша кунад, баъд кор кунад. аз ин лиҳоз ма кӯшиш мекунем ки кора то қадри имкон барои коркунон тақсим карда
خودم در فکر یگان نوآوری یگان مثلا پیشنهاد برای بیزنس کاری اصلا فکر و اندیشه برای همین خواهد سر میشد بعد قبول کارکنان شرکت مشکلاتی که هست ما همه وقت میگم هم سه مشکلاتی که شما رو خوب نمیمونند اگر نباشد یعنی این روزی عادی است چه مشکلات ها شده میتونم؟ هر خیلی مثال مهندس ها مشکلات خودشون دارن تاجران مرامت کنند مشکلات خود دارن لیکن آدما که مثال مشکلات را نمیتونن تقسیم کنن من همین سوال میکنم که سه مشکلاتی که برای شما رو خوب نمیمونن خوش اگر گفته تونن یعنی وای حقیقتا هم مشکل است که آدم خوب نمیبرد اگر نتونن میگم برین کار کنین مشکلات حل کنین بسیار خوب تا جایی که من میدونم شما با غیر از اونی که دیرکتور کل شرکت تیسل میباشید باز یک چند وظیفه های دیگر دارید مثلا عادتا انسان مثلا در یک جا کار میکند یا که در جدا کار میکند تا جایی که من میدونم شما تقریبا در یک 6 جا فعالیت میکنید و میتونید کمتر برای ما معلومات دید که چگونه مثلا یک انسان میتونه که در 6 جا قریب که همه وظیفه های روبری رو با دوش خود گیره اول سر از اون میکنیم که دنیا خودش یک چیز عجیب است همه وقت برای من سوال است که باید چه خیلی شود چه حال شود دیگه که ممکن من کمتر خصلت صاحبکاری دارم مگم مشکلات اگر در جامعه بینم من الکای خواهش همون حل کردن دارم یگون روحی حل همون میام از این روز در بسیار مسئله کار میبرم وظیفه میگیرم مسئولیت میتیم از یک جهت مشکل چون که وقت کم میشد فکر آدم بسیار میگیرد از دیگه جهت فکر میکنم که همین علاوت زندگی و لحظه زندگی از همین است با آدم ها میخوری مشکل حل میکنی سفر میکنی بعد بسیار چیزا الهام میتیم از این روز در هر چیز آغاز میشم مثال از یک جهت ما بغیر از این شرکت تیسل تصمیم گرفتیم که فدراسیون ولاسپیدرانی تاجیکستان باید رشد کنیم به حد شوق زیاد داریم اکریدیتاسیون هم گرفتید به نزدیکی همین نزدیکی و سال پیش همین نزدیکی و یک اکریدیتاسیون گرفتیم از طرف کمیته ورزش و جوانان علاقه اکریدیتاسیون کمیته المپی و پیشنهاد کردیم میخواهیم که همین ورزشکاران تاجیکستان در المپیاد میامدگی حتما باید اشتراک کنند علاقه چورابینی و گذرانده استادیم به حد کار ما خوب رفته ایستاده است این سال کم برای پاندمی شده قفا موندیم لیکن سال میامدگی چون که استقلالیت وطن ما هست میخواهیم چورابینی خوب گذرانیم در فدراسیون ولاسپیدرانی بغیر از این کنسول فخری شویتسیا در سوئیسرلند و شویگری شویتسیا هستیم این بسیار یک چیز شاخوار است زیرا که تا جایی که من میدونم و فهمیدم باری اول است که شهروندی جمهوری تاجیکستان کنسولی فخری یک مملکت دیگر شود شویتسیا یک مملکت پیشرفته اروپایی است این چیز چگونه عملی شد یک دوست به حد نزدیک من کنسول شویتسیا در قرقیزستان است پیشنهاد کرد برای سفارت برای وزارت کارهای خارجی یک قریب 2 سال آموزش کردن کی هست چی هست بعد یک بار زنگ زدن که میخواستن ما شما پیشنهاد کنیم از طرف وزارت کارهای خارجی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شد و قبول شد برای ما یک فخر است یک وظیفه اجتماعی است لیکن هم تجربه خوب دارد هم یک گویم استاتوس خوب دارد همکاری کرده هستیم کنسولگری دولت خارجی بودن اصول نیست چون که این اصلا کاری باوری است کوشش میکنیم که همون حکومت شویتسیا میگن به هم باوریشون سازگار باشیم بسیار خوب شما نفری هستید که به واسطه تجربه کاری شما پیوستگی دارد با تجارت و میگن که یک چند استارتاپ ها هست که این زمان اونها شرکت های بزرگ شدن و این مخصوصا محصول کار شما است که از صفر این شرکت ها رو شما ساخته بعداً با یک کارخانه کلانی کارخانه عظیم مبدل گردانید میتونید یک چند استارتاپ های شما که در اول استارتاپ بودن این زمان شرکت های بزرگ هستند برای ما گوید خیلی دور نروین یه شرکت اولینی که ما همچون استارتاپ ماندن همچون متخصص هم شرکت ایندیگو تاجیکستان بود خوب این سال ما علاقه 20 سالگیش قید میکنیم شرکت کلانترین جمهوری است من فخر میکنم که مثال یک کمی هم باشد اقدام خودم هست
همچون متخصصی سرمایه‌گذاری هر وقتش همین برنامه هم موندیم. دیگر شرکت ها به مثل بانک و مثل یک شرکت برای بیزنس های نو گویم برای ستارتاپ های اکسلریت پروسپریتی هست، در خود بینای تیسل هست. غیر از این در شرکت پومیرنجی بسیار نزدیک کار کردیم وقتش با خیلی یک سه چهار شرکتی هست که من در اون مخصوصا خودم متصدی بودم. یکی از لویه های شما این بانکی اولین مالیوی می باشد، بانک اولین مالیوی خورد. بله این برنامه یک برنامه کوچک قرضای امتیازناک بود یا که میکروفینانس بود. خیلی چند سال پس یک بانکی کلانترین در بزرگ تاجیکستان شد. اینم گویم از روز اول موندگی بودیم خطیر متخصص خارجی. امروز یک بانک کلان شد. نگاه کنید بسیار فکر میکنم که جوانان شهروندان ما این زمان تماشا دارند ما را. مثلا شما مثلا چنین اقدام دارید که مثلا استارتاپ های جوانان تاجیک رو دستگیری کنید یا علاقه کرده استادید بله یک برنامه شده علاقه 3 سال کار میکنه از اکسلریت پروسپریتی. این بینامی بیزنس اینکوباتور اکسلراتور هست که شرکت های مایده تاجیکستان ایده های خوب بیزنس که در تاجیکستان هست باید همونه ما سرپرستی کنیم و هم سرمایه گذار یابیم، هم سرپرست یابیم، هم منتور یابیم که اون بیزنس باید به قول پرواز کرده تونن در بازار. زندگی شما پیوستگی خوب دارد با ورزش، زیرا که چقدر که به نزدیکی معلوم شد اکریدیتاسیون رسمی فدراسیون ویسپدرون ها رو گرفتید. شما مثلا پرزیدنت این فدراسیون می باشید. از کجا چون ذوق مخصوصا با یک نمودی ورزشی که مثلا در ما این نمودی ورزش نه آنقدر هم مشهور است گویم، مثلا همه ولسپد میرن یکی به طور کسبی تماما دیگر چیز است. من امروز که برنگی همه ولسپد میروندم و شوق ولسپدرانی بعد از پرزیدنت فدراسیون شدم است، چون که نوزکی های سپورتی که من فهمیدم به حد جویب است. اونم یک مرحله دارد، یک تماما قانونای نو دارد، هم از نقطه نظر علم هم از نقطه نظر خود ورزش. بعد شوق من به این سپورت پیدا شد. خود من خودم شوقمند هستم که همین همچون ورزش استفاده میکنم تو اولی که در اتاق من استاسیونال ولسپد تماما رقمی هست. این از اون شهادت میدهد که من هم دادم قریب که در اتاق کاری شما همه چی هست، ما آن رو باز هم نزدیکتر نشان میدیم، کمتر نقل میکنید نشان میدید. قریب که وقتی اساسی شما مخصوصا در همین اتاق کاری میگذارد. بله خیلی این مسئله مهمترین زندگی این وقت است. وقت بیهوده صرف نکرده. اگر یک ساعت وقتی بام مشق میکنم، یک ساعت وقتی بام کتاب میخونم، یک ساعت وقتی بام رسم میکشم، از این لحاظ وقت دقیق نداشته چیزای دوست داشته خودم من بسیار وقت میگذرونم. بسیار خوب. میتونیم که کمتر با همون گوشهایی که گفتیم شناس کنید ما رو؟ بله شما نه. از اینجا سر میکنیم چون که یک جای مقدس است برای من. خوش. یعنی که اول من از کودکیم خیلی باوری دارم که هم کتاب رنگ تمور من است. هم به کتاب من تو همین روز است که همین کتاب‌های رقمی خوندن نمیتونم، هم بوی کتاب بوی کاغذ، لیکن حتما یک روز بعد از نیم ساعت تا یک ساعت بعد حتما یک کتاب خونم. بعد یک خصلت هم دارم، از هر سفری رفتنم 3 کتاب میبرم میخونم. این یک گویم چیز بسیار مقدس است برای من. میتونید گفت کتابی دوست داشته شما کدام کتاب است؟ کتابی دوست داشتم اگر گوید همه کتابا من به حد نظم میبینم، هر یک کتاب من نظم میبینم، لیکن همین یک کتابی هست که تمام پروژه زندگی از هر طرف مثال حساب میکند، هم از نقطه نظر علم هم از نقطه نظر فلسفه. کتابی ترانسفر ریالنستی، یعنی با می حقیقت باید چه خیلی کار کرد، حقیقت چه خیلی باید دید. این یک کتاب علمی است. بعد یک کتاب در این جانب در خانه است، کتاب تئوری کریتیک ماس، یعنی همین فیزیکای زندگی ملاحظه میکند، همین زندگی چه خیلی کار میکند، قانونهای زندگی. باید کتابو هم برای کار هم برای مارکتینگ هم برای تجارت باید کتابای خوب هستند. اینجا توپ‌ها ایستادن کمتر نقل میکردید برای ما سرپرستی ورزش کلان هستیم، لیکن با فوتبال به حد زیچ دارد هم شرکت هم ما
ما اون لیگ کوچگی دستگیری میکنیم و لیگ بالا هم کردیم و لیگ کوچگی یعنی همین بچه‌های یوشی که در کوچه هستن اگر در محلهشون بازی در محلهشون بازی میکنن با بین و رقابت میکنیم. مثلا همین فوتبالیستای زورترین کریستیانو همش از کوچه برآمدگن. ما همین لیگ کوچگی به سرپرستی میکنیم. لیکن با فدراسیون همکاری زیش داریم. سال پیش ما یک ممورندوم برای دستگیری کلی فدراسیون فوتبال به امضا رسوندیم. یعنی که یکی از مقصدهای اساسی شرکت تیسل این دستگیری کردن ورزشگران و ورزش و رشد و نموی ورزشی تاجیک میباشد. بسیار خوب. من در اینجا دیده دادم سپاسنامه‌ها زیاد هستند. میتونیم درباره یک چند سپاسنامه‌ای که شما گرفتید برای ما مهمتر از کدامش باشد برای خودتون معلومات من بدید. فقط فکر خواهش کنم که من سزاوار همین سپاسنامه هستم. بسیاریش خدمت شرکت تیسل است، با جمعیت است، با جامعه است که برای من همش نزدیک است، چون که تاریخ همه همین سپاسنامه را من شخصا میدونم. لیکن فکر میکنم که این سپاسنامه همش برای شرکت تیسل است، برای خودم شخصا نه. مثلا G5 فوروم است که در اینجا مخصوص برای شما داده شدن. مثلا در اینجا شما اشتراک کرده بودید. در اینجا ما برآمد کرده بودیم، مخصوصا مسئله وایس اسپیکر هم وایس اسپیکر مثلا این صاحب کاری قطعی داده بودیم. خیلی سزاوار هم یک وای شدیم. سپاسنامه از طرفی تشکیل کنندگان همین فوروم شدیم. خوش، بسیار خوب. اینجا گوشه کتاب، گوشه سپاسنامه های شما است. بسیار خوب. میگذاریم با قسمت دیگر. اینجا با فکرم اصلا مجلس های کارخانه میگذارم. وقتی من به حیث رئیس کل شرکت شدم دیدم که به حد یک مسئولیت کلان است. گفتم همین هم باید ما با یک فایده استفاده کنیم. بعد این اتاق سه قسمت کردم. یک قسمت کاری، یعنی که خیلی میبینین تو دیوار را ما استفاده میکنیم. همین توزیع کرده با در بالوش مینویسیم که همین دیوار هم باید به فایده استفاده شود. خیلی مانیتور و پرزنتاسیون و هر چیز مجلس میگذارونیم. یعنی که یک جای مجلسگاه هست که آدما باید فهمند که جای مجلس هست. یعنی مثلا اگر با مقایسه ببینیم این یک جایی که مثلا یک میمون قبول میکنه، یک میمونای اولی قبول میکنه. خیلی یک جایی که مثلا برای خوانوشی است، جایی که آدمان نزدیک میکنه. با روبران شرکت با همکارای خودم همینجا نزدیکتر صحبت کنیم که بین روبر و بین کارگر فاصله نباشد، که صحبت ها صمیمی باشن و مشکلات را صمیمی یعنی که بررسی کنیم. بسیار خوب. باز من میخواستم که باید رسامی شما حرف زده تو جایی که من میدونم برای من گفتن شما حتی مرکزهای خدمت رسانی که تیسل دارد یا هر گونه لایه ها دارد شخصا خودتون آنها رو میکشید، آماده میکنید، نقشه‌اش رو خودتون رده بندی میکنید. میتونید یکم محصول کاری آخرین خود رو برای من؟ بله من فکر میکنم که همین دیزاین باید مفکوره آدمون دیگر کند. این مثال این یک رسم یعنی دیزاینی مغازه‌های اینواционی ما در خوجند است. این فقط برای شما برای مشتریان من به طریق مخفی نشون میتیم، لیکن اکسکلوزیو است برای شما. لیکن یک چیز نشون میتیم که تو مثال استفاده روشنی ما حساب کتاب میکنیم که مشتری و خریدارو باشن برای ویو فوران باشن. یعنی هم حساب کتاب هم روشنی هم حساب کتاب گویم امی صدا و مثلا فاصله بین اونها در کجا نشستن در کار چی میرن یعنی که اومدن و رفتن و استفاده رنگ، استفاده برق، استفاده روشنی آفتاب همش به نظر میگیریم، چون که خدا همش دو دست این باید ما درست استفاده کنیم. این همش به مفکوره به گویم همون بقال روسی با پویدنچ اسکیوای مشتری تاثیر میکنه. همین بسیار مشکل است مثلا این رو کشیدن، آماده کردن. چگونه وقت پیدا میکنید برای این چیزها؟ من فقط مصلحت میتونم، خیلی متخصصا کاری خودشون نمیکنن. من فقط مصلحت میتونم چیز باید در کجا باشد، کدام رنگ باشد،
آفتاب از کجا هست، شمال از کجا هست، همش من مصلحت میتیم خیلی متخصص میکشن. پورتر میکنن اون فکر شما. بله. بسیار خوب. تا جایی که من میبینم در آنجا ترافع‌ها، خدمت رسانی‌ها آماده شدن. من کوشش میکنم که از همه چیز خبردار باشم. شرکت ما شرکت کلان است. بسیار خدمت رسانی برای مشتری پیشنهاد میکنم. من خودم شخصا میخوام که فهمم مثل نرخش در کجاست، کدام رنگ استفاده میشد، کدام باید در کدام گویم نقطه فروش باید باشد، چون این بسیار چیزا هم یک علم هست. بله، در اینجا طرفایی که الکی دسترسی مردم هستند مخصوص در اینجا شما گذاشتید. بله بله. آن چیزایی که مثلا نو است در مرحله های معین اونها رو مثلا چگونه قبول میکنید؟ مثلا قرارهایی که مثلا عموما برای من شاوخوار است، میدونید چی؟ مثلا وقتی که یک طرفا رو فکر کرده میبرند اون رو وقتی که قبول میکنن این چقدر وقت میگیره؟ او یک پروسس طولانی است، از 3 تا 6 ماه میگیره. او حساب کتاب دارد. اول ما بازار آموزش میکنیم، بعد بازار را تقسیم میکنیم به سگمنت، بعد حساب کتاب میکنیم که همون سگمنت لایق خرید یعنی گویم خدمت رسانی دارد یا ترافت دارد. بعد همه حساب کتاب که برجا شد، بعد مقامات وکالتدار همون باید تصدیق کنن، بعد صورتش میکشیم، بعد پیشنهاد میکنیم. از 3 تا 6 ماه. بسیار مرحله مرکب. بله بله. بعد یک کاری کامپلکس هست. خوش، من در یک گوشه دیگر میبینم که فقط نکنم در آنجا جایزه های کسبی شما هست. اینجا با یک چند جایزه، مثل جایزه استاد علاقه است، جایزه صحابی میباشد. صحابی باشد. این از دیگه مقامات است که ما همکاری داریم. مثل ما با مقامات حکومتی بهت همکاری زیست داریم از نقطه نظر کیبر بخطری. خیلی لایق همین جایزه ها شدیم. یک الیمنت دیگر که بسیار متوقع کاری شما رو زیبا کرده ایستاده است، این مقصد همین دستگاه مشق‌کنی، یعنی که ولاسیپد میباشد. چقدر وقتی خود رو مثلا مخصوص با راندن همین میگذارونید و با ورزش وقتی خود رو میگذارونید؟ کم تمام. اینم خیلی گفتم شوق این بعدتر پیدا شد. لیکن من فهمیدم که همین یک 40 دقیقه 50 دقیقه اگر یافت شد همین با ولاسیپد میگردیم، هم برای سلامتی خوب است، هم یک فکر و اندیشه جمع میکند، بخاطر پول فوکس میشد، بعد هم برای سلامتی هم خوب است. برای شرکت هم فکر میکنم که همین ایمونیتیت سخت و خوبی سلامت داشتن بهت ضرور است. کانسپسیای اساسی شرکت تسل و مخصوصا روبریان این طرز حیات سالم است که بسیاری میپرسن که همین چی با همین ولاسیپد همجا هست و خونه بنیست جا بنیست. من میگم که این هم یک اپیتتی دیزاین اوفیس است که نسبت زندگی سالم، بیزنس سالم، تجارت سالم همینجا مونده شده است. این یک قسمتی میبل هست، لیکن ما استفاده میکنیم. باید تکنولوژی نوترین است، هم از طریق اینترنت است، هم حساب و کتاب و دیل و همه چیز حساب میکند. با فکرم شرکت ها باید هم خیلی پیشرفت باشن. خیلی به هر حال تسل که پیشرفت و انوواسیون تکنولوژی است، در زندگی خودمون هم باید هم خیلی باید باشه. بسیار باز یک چیز دیگر رو میبینم که این هم بسیار الیمنت زیبا، این لباس شما ایستاده است در اینجا. این فکر میکنم هر یک روبر باید داشته باشد. یک روز میبینی که یگون مجلس حکومت هست، یگون مهمان است، یگون مثال از تلویزیون میبینی رنگ شما مهمان میباشد. خیلی همین اپیتیت هر یک روبر باید باشد. بفکرم باید آماده باشد، برای هر یک شرایط باید تیار باشی. بسیار شما نفری هستید که در سین سال خود با همه ملکه‌های کسبی خود، هم از لحاظ تجارت، همچون تاجری صاحبکاری موفق هستید. نفری هستید که مثلا بسیار دستاوردها و موفقیت‌ها رو عین زمان هم از لحاظ کسبی و هم از لحاظ شخصی که مثلا ورزش رو دوست می‌دارید و دستگیری می‌کنید جوانانی که می‌خوان که آینده فعالیت صاحبکاری کنند موفق هستید. می‌تونید گفتن که با یک جمله برای نفرانی که ما رو تماشا دارن و بسیار نفران، هر یک نفر میخواد که در زندگی موفق باشد، سری موفقیت اساسی شما در چی است؟ محبت به زندگی. محبت به زندگی. همین زندگی اگر دوست داری همه چی عجایب است. هم کار، هم زندگی، هم ورزش. در کجا میبینیم خدای تعالی همه خلاف فرید است که مهربانیش در هر چیز دیده میشد. با فکر چی چیز نقپی اگر آبادکار و سازنده باشی همه چیز عجایب است. بعد پیشروی میشه.
یعنی که اساساً اون کاری که میکنی پیش از همه دوست داشتن در کار، یعنی که شعار اساسی شما این محبت به زندگی است. بسیار خوب. اکنون فکر میکنم که اگر شما زود نباشید ما صحبتی رسمی ما را آغاز میکنیم و اویدی فعالیت، نقشه ها، دستاوردها و موفقیت های شرکت تیسل صحبت خواهیم کرد. بله، با جون دل خواهش میکنم. آغاز میکنیم. салом арз мекунам ба кулли тамошобинони барномаи мо. номан ҳасаби ман Борис Осмонов. ин аст нашри якум, мавсими якум дар соли нав, соли 2021 ва бисёр имрӯз мо шод ҳастем ва ифтихорам аз он мекунем ки имрӯза нашри мо пайвастагӣ дорад на танҳо бо инсони машҳур, балки нафаре ки пайвастагӣ дорад 100% бо тиҷорат, яъне ки бизнес. агар одатан шумо аҳамият дода бошед, дар барномаи мо ҳам варзишгарон ҳастанд, ҳам соҳибкорон ҳастанд, ҳам намояндаҳои шоу бизнес ҳастанд, вале имрӯз мусоҳибаи мо воқеан мусоҳибаи ғайриоддӣ аст. аз кадом лиҳоз? зеро ки дар студияи мо не чун доимӣ, балки дар утоқи кории директори кулли ширкати Tcell Озодхон Давлатшоев. ман саломи махсуси худро барои шумо мерасонам. новаст аз оне ки реҷаи кории шумо воқеан мураккаб аст. шумо имрӯз вақт пайдо кардед барои ин ки бо мо ҳам суҳбат шавед. пеш аз оне ки суҳбатро оғоз кунем, салому пайғоми худро ба тамошобинони мо расонед. ташаккури зиёд мехостам аз шахсан худам, аз ширкати Tcell. аввал ҳамаи тоҷикистонёну тоҷикони дунёро бо соли нав табрик гӯям. хоҳони онам ки ҳамин соли меомадагӣ аввалаш барои ҳама саломатӣ, сеҳатӣ, тинҷу амнияту амонати давлати мо бошад ки мо ҳам тиҷорат барем, ҳам зиндагӣ барем, ҳам хеле шумо гуфтед шоу бизнесу консерт бояд бошад. аз ин лоз мехостам аз сидқи дил тамоми муштариҳои ширкати Tcell як бор дига табрик хоҳам кард. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. фикр мекунам ки саволи аввалин ин саволи бисёр муҳим аст. ҳамагон медонанд ки имсол соли хуб буд, вале буданд ҳолатҳо, буданд лаҳзаҳое ки воқеан барои бисёр ширкатҳои бонуфуз, ширкатҳои калон то як андоза аз ин сол бе ягон мамнуият баромадан бисёр душвор буд. ширкати Tcell соли 2020-ро чӣ гуна гузаронд ва умуман соли 2020 барои ширкати Tcell чӣ гуна сол буд? соли оддӣ набуд, соли осонам набуд. тамоми башарият ба ҳамин пандемия тайёр набуд. аз ин лиҳоз мо гуфтем ки барои ширкат бояд чӣ хел нақшаҳо шавад. дар тамоми башарият ки мушкил буд, лекин аз ҷиҳати дигар дидем ки барои ширкати мо як таҷриба буд. мо фаҳмидем ки дар пандемия асосан ҳамин алоқа бисёр дар кор шуд, ҳам барои тиҷорат, ҳам барои одамо ки бо кӯдакошон, бо хештабошон, бо волидайншон бояд дар тамос мебуданд. мо амина ба нақша нагирифтем, лекин ҳамин рӯз гуфта метавонем ки мо хуб гузарондем. хуш. ширкати мо ҳама хизматрасоне ки дуе ба алоқа, ба пайваст кардани наздикон пешниҳод карда буд ва ин сол ба ҳар ҳол бобарор гузашт барои мо. яъне ки пандемия як дарси худро ҳам дод ва шумо масалан роҳи ҳалли мушкилиро пайдо кардед ва пандемия натавонист ки ягон таъсири ҷиддӣ расонад ба фаъолияти ширкати Tcell. ҳар як мушкилоти зиндагӣ бо дарси зиндагӣ ҳам дорад. барои мо ҳамчун барои идора кардан, ҳамчун барои мулоҳизаи чӣ хел корро пешбарӣ кунем, мо бисёр чизҳоро фаҳмидем. як чизе ки ман мехостам ба тамошобинон бигӯям ки дар ҳамин пандемия иммунитети тиҷорат агар сахт бошад, ҳамчун иммунитети саломатии одам сахт бошад, фарқ нест ки кадом доруи қимат дошта бошӣ, аз ҳама чиз муҳимтар иммунитет будааст. амина дар идоракунии ширкат ҳам мо ҷорӣ кардем ки ягон мисол мутахассис консултанти гӯем қимат ҳам бошад, лекин аз ҳамин пандемия худи иммунитети ширкат мисол метавонист ки мо бироем. яъне ки иммунитет ҳамин маълакаи мутахассис будани ширкат баъд дар вақтҳои мушкил сари вақт фаҳмидану сари вақт адаптатсия гузарондан муҳимтар будааст. аз ин лиҳоз як дарси зиндагӣ буд ки дар тиҷорат бошад, дар зиндагӣ бошад, дар иммунитет аввалин мебудааст. дуюм камтар пешбарӣ кардем то оне ки пандемия ба ватани мо гӯем ки омад. мо як-ду ҳафта пеш учебная тревога гуфта аллакай коркунои худмон омода кардем. ин барои мо 2 ҳафта вақт дод ки мо тамоми таҷҳизота ба ҷо монему, ҳама одамона мисол ба хона рӯй кунем, аз хона кор кардан, яъне ки ба тариқи фосилавӣ. аз он ҷумла аз ҳама мушкил ин кол центр буд. кол центр операторо аз хона кол сар кардан.
аз хона чугуна аст ин таҷрибаро ман бори аввал мешунавам. ана мо ҳам таҷриба кардем, тамом таҷҳизота мо ташкил кардем ки операторҳо аз хона кор кунанд ки 24 соат дар тамос бошанд бо муштариҳо, чӣ саволе дошта бошанд, чӣ нуқсоне дошта бошанд. Беғайр аз ин як 10% гӯем ҳамо эффективности кори ҳамо оператор зиёд шуд. Яке аз оно аз хона кор кард. Аз хона кор карданд. Мо аллакай тонистем дар рӯзҳои аввали пандемия як 70% коркунонмо гӯем хонанишин кунем, аз хона кор кунанд. ҳама таҷҳизота харидем, компютер, ҳама чизе дар кор буд. аз ин лиҳоз мо ба фикрам сабуктар гузаронем. худи муштариҳо гуфта истоданд ки мо сари вақт ҳамина пешбинӣ кардем, пешгирӣ кардем. Пандемия принесла человечеству большие кризисные ситуации. Любой кризис пытается заменить любовь в нашем сердце на злобу и ненависть. Давайте держаться вместе, быть сильными, доброжелательными и быть уверены, что мы победим вирус. Мы должны что-то переосмыслить и стать лучше. И я уверена, что скоро все закончится. Сегодня мы можем воздать должное мужеству и самопожертвованию героических сотрудников медицины и других служб. Выбирая тарифы от Tcell, вы вносите свой вклад в предотвращение распространения пандемии в Таджикистане. Подробнее о программе ЭКО можно узнать на сайте компании по адресу www.tcell.tj. Поэтому, дорогие друзья, берегите себя и будьте здоровы. дуюм масъала пандемия ҳамин буд ки як бора талабот нисбати интернету нисбати алоқа зиёд шуд. як то қариб 200% талаботи трафику, мисол талаботи садо зиёд шуда буд. мо камтар хавотир шудем ки мумкин тайёр набудем, чунки нақшҳои мо дар нимсолаи дуюм таҷҳизоти нав мондану ба ҷо кардан буд. баъд аз оне ки овардани ҳамун таҷҳизот дар ҷумҳурӣ дар тамом дунё як каме коста шуд, дертар яъне омад, мо беҳад хавотир шудем ки мумкин яъне алоқаи мо, яъне шабакаи мо қувват накунад, лекин беҳад мулоим гузарондем. аз ин лиҳоз мо фаҳмидем ки ширкати мо чӣ хеле ки ман гуфтам иммунитеташ бақувваттар будааст. яъне мо тайёр будем барои ҳамин хел ҳолатҳо. ба наздикӣ як тарофаи нав баромад. ин тарофа худи номашам воқеан ҳам нав аст, ном дорад қоидаҳои нав. ин чӣ гуна тарофа аст ва афзалиятҳои ин тарофаро барои мо мегуфтед? бале, мо мехостем барои муштариҳои худ як қонунҳои нав кунем, яъне ки вобаста ба талаботи замон, талаботи иқтисод. дар ин тарофа аслан шумо агар хабардор бошед, ҳамин трафики мехаридем, вай то охири сол истифода мешуд, намешуд, гӯем ки месӯхт. яъне ки ҳатто ҳар моҳ наметавонистед ки ба моҳи дигар истифода баред. бале, яке аз марҳилаҳои қоидаҳои нав ин он аст ки трафик намесӯзад. яъне ки метавонад дар моҳи дигар гузарад. чанд қа истифода шуд, дигараш мисол дар моҳи дигар гузашта мешавад, як то 90 рӯз. яъне ки ман 3 гигабайт дорам, 2 гигабайташро истифода бурдам, 1 гигабайт монд, ба моҳи дигари ман мегузарад 1 гигабайти ман, яъне ки намесӯзад. яъне ки трафик шумо намесӯзад. бисёр хуб. ин як чизи навоварӣ аст дар бозор. Тебе не нужны чужие правила. У тебя свои новые правила. Согласно им, ты переносишь с собой то, что важно и дорого тебе. И когда ты это сохраняешь и переносишь, тебе становится радостно и хорошо на душе. Ты счастлив, и жизнь продолжается. У Tcell новые правила. Неиспользуемый трафик мобильного интернета переходит в следующий месяц при любых обстоятельствах. Tcell. Связь для жизни. баъд ин якчанд марҳила дорад. дар ҳамин моҳҳои январ, ҳамин моҳи соли нав, мо марҳилаи дуюмаш мегузарем. хай ҳалакай мехостам муштариҳо як хабари хуш расонам ки на фақат вай мегузарад, бо метавонем ки ҳамун трафика хештавор бошад, ягон рафиқ бошад, метавонем бо вай тақсим кунем. яъне ки ман трафике ки дорам дар телефони худ метавонам боз ба ягон дӯстам, ҳамсарам ё наздиконам тақсим кунам. бисёр хуб. шумо агар истифода карда натавонистед бо ҳар як сабаб, вай мумкин дар кор бошад, метавонед қатъи вай тақсим кунед ҳамона. яъне ки қоидаҳои нав ин яке аз тарофаҳои ҷадидтарин аст ва бешубҳа он чизое ки шумо гуфта истодед то ҳол дар бозори мобилии Тоҷикистон набуд ва бо ин навгониҳои худ воқеан фарқ мекунад ва афзалиятҳои зиёд дорад барои муштариёни махсусан ширкати Tcell. чӣ хеле ки ҳар яке мо медонем, Tcell воқеан ширкати инновационӣ аст.
ва яке аз мақсадҳо ҳадафҳои асосии ширкати Tcell ин рақамикунонии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Оиди оне ки технологияи 4Gро махсусан сурати 4Gро дар Тоҷикистон аввалин шуда паҳн кард ширкати Tcell ва боз сурати 5Gро дар Тоҷикистон фаъолона оғоз кардед паҳн намуданро ва яке аз технологияҳои нав ки бисёрам технологияи шавқовар аст ин технологияи ҷипон мебошад. ман мехостам ки камтар дар бораи ҳамин технология барои мо маълумот диҳед. арзишои бренд яъне тамғаи Tcell ин инновационӣ аст, яъне навоварӣ аст. бале мо аз рӯзи аввал навовар будем. ҳамин арзиши ки мо бояд давом диҳем, ҳам дар 3G, 3.5G, баъд 3.17G буд, баъд 4G хеле шумо накардед. баъд ин солам гуфтем ки 5G мебиёрем. биҳад давлатҳои кам ҳамин 5G. манам медонам ки ҳатто давлатҳои масалан бисёр пешрафтаам то ҳол сурати 5Gро ворид накардаанд ба давлатҳои худ, вале дар Тоҷикистон бо сурати аз ҳама баландтарин 5Gро якумиша ширкати Tcell ворид кард. бале мо ҳамина тасмим гирифтем, чунки мехостем бифаҳмем ки ҳами муҳандисои мо, мутахассисои мо метавонанд ҳамина ҷорӣ кунанд ё не, ширкати мо ба ин тайёр аст ё не. худи мисол ба тиҷорат, яъне ба савдо овардани технологияи 5G мумкин 1-2 сол дига мегирад, чунки бисёр чизҳоро мо бояд дар ҳамин худи ширкату дар ватани худмон бояд тағйир ёбем. бисёро савол мекарданд ки барои чӣ 5G мебиёрен, ин як технологияи навовар аст ки давлатҳои пешрафт ҳам надоранд. мо гуфтем ки Тоҷикистон ягон камбудӣ надорад аз давлатҳои пешрафт. технологиё метавонанд барои иқтисод тезкунанда бошад. технологияи 5G гӯем дар марҳилаи таҷрибавӣ аст, яъне испитателӣ ҳаст. мо хеле нағз кардем технологияи ҷипон овардем. ҷипон агар ба истилоҳ гӯем ин як шоҳроҳи гӯем 6 қабата ҳаст ки нисбати суръат ширкати мо то ҳамин рӯз агар мегабайт мефурӯхт, ҳамин технологияи ҷипон яъне ки фурӯхтани суръати тез ё ки тезтарин, чунки ҳамин трафики интернет ҳамин қадар зиёд шудааст ки гузаронданаш бо як технологияи дигар кор аст. аз ин лиҳоз ҷипон мо ба тариқи таҷрибавӣ дар шаҳри хуҷанд сар додем ки беҳад хуб қабул шуд, ҳам аз нуқтаи назари технология, ҳам аз нуқтаи назари муштариёни бозор. ҳозир мо ба як шиддати бузург дар ҳам шаҳри хуҷанд, ҳам шаҳри душанбе пардохт хоҳад. дар нимсолаи дуюм дар дигар шаҳрҳои ҷумҳурӣ мо ҳамина тарз метиҳем. бисёр хуб. оиди махсусан замимаҳо чӣ хеле ки ҳар яке мо медонем, то рафт истифода намудани замимаҳо махсусан приложенияҳои телефонӣ зиёд шуда истодаанд ва яке аз бисёр ҳам замимаи шавқоваре ки Tcell махсусан барои муҳоҷиронро бо наздиконашон наздиктар карданд, ин ҳам 5 сол пеш буд. ин замимаи чигап буд. Дорогие таджикистанцы, предлагаем вам воспользоваться первым национальным мобильным приложением Чигап. Установив данное приложение, которое легко найти на Play Market или App Store, вы можете легко общаться с родными и близкими, находящимися вдали. Чат общения и звонки внутри приложения Чигап бесплатны. С мобильного приложения можно позвонить в Таджикистан по доступным ценам. Радость общения с родными приходит с мобильным приложением Чигап. бисёр ҳам замимаи хуб барои ма мегуфтед ки аз давраи ташаккулёбӣ худи идеяи Чигап ва то ин замон барои рушд додани ин замима чӣ корҳо ба анҷом расонда истодааст ширкат? мақсад аз он буд ки муҳоҷироне ки аз Тоҷикистон мераванд бо замимаи Чигап ба мисле ки дар Душанбе мебошанду ба наздикҳошон гап мезананд. чунки мо медонем ки вақте дар дигар давлат бошӣ ёфтани алоқа мумкин қимат бошад, мумкин мушкил бошад. аз ин лиҳоз муштариҳое ки мисол 3 моҳ, 4 моҳ, 5 моҳ мерафтанд бо тариқи замимаи Чигап ба мисле ки дар марзи Тоҷикистон гап мезаданд, наздикҳо хешовандашон бо тариқи Чигап суҳбат мекарданд. ин ҳам аз нуқтаи назари нархнома арзонтар буд, ҳам аз нуқтаи назари технологӣ. фақат ягон ҷо ба Wi-Fi мебуд, аллакай метавонист бо хештавор дар тамос бошад. агар чанде ки ин як гӯем нияти иҷтимоӣ ҳам буд, лекин аз нуқтаи тиҷоратӣ ҳам дар бозор ҷои хуша ёфт. ҳозир шумо дарак доред ки дигар шарикони мо операторҳо ҳам барои бозор пешниҳод карданд. ҳозир мо Чигапа куллан нав кардем, ҳам аз нуқтаи назари технологӣ, ҳам аз нуқтаи назари сифат. ҳозир она мо Чигап 2 мегӯем, аллакай дар бозор ҳаст. аслан барои сифат боло бардоштан аллакай ба бозор ба муштариҳо пешниҳод шудааст. Популярное мобильное приложение для звонков Чигап
выходит на новый технологический уровень. Улучшено качество связи, интерфейс полностью обновлен и стал намного удобнее. А новые возможности Чигап, такие как денежные переводы и мгновенное пополнение баланса, а также другие полезные функции, вам точно понравятся. Хотите в этом убедиться? Скачайте новое приложение Чигап на App Store или Google Play. Зарегистрируйтесь. Чигап. Новое приложение, новое общение. аз ёзоне ки бисёр шаҳрвандони мо дар Русия ҳастанд, интиқоли маблағ барои наздикон, махсусан барои Тоҷикистон тариқи замимаҳо сурат мегирад ва ширкати Tcell ҳам аз ин иқдом дар канор намондааст ва замимаи худро дорад ки ин замима ном дорад Тессум. мехостам ки камтар дар бораи ин замима барои мо маълумот диҳед. замимаи Тессум ин як барномаи шарикии бонк ҳаст, чунки аз рӯи қонунгузарии Тоҷикистон мо ҳуқуқ надорем дар бозори интиқоли маблағ бошем, лекин мехостем барои муштариёи ширкати Tcell як замима бисозем ки истифода аз интиқол, аз пардохти пул барои дигар хизматрасониҳое ки дар шаҳр аст, аз барқ сар карда, ҷои таксию, ҳама чизҳое ки дар шаҳру дар ҷумҳурӣ пешниҳод карда мешавад, باید طریق انتقال میتونستن خدمت رسانی رو به عمل گیرن. رنگ چیگاب تسوم هم بهت خوب قبول شد برای بازار، هم از طرف بانک‌ها هم از طرف شریکایی که مثال در تاجیکستان است، بیرون از مرز تاجیکستان است، موقع خودش در بازار یافت. ولی برای تسوم ما نقشه داریم، همین سال یک مرحله بالا میکنیم. تمام خدمت رسانی که در تاجیکستان هستند، هم بانکی هم غیر بانکی، زمینه تسوم پیشنهاد میشود. Дорогие друзья, мы представляем вам Тессум. Тессум – это ваш личный мобильный кошелек для быстрой оплаты счетов. Здесь вы можете оплачивать более 150 услуг. Пополнение баланса таджикских и международных мобильных операторов, коммунальные услуги, домашний интернет и телевидение, банковские займы и многое другое. Платите с баланса мобильного телефона или с привязанной карты Корти Милли в любое время дня и ночи, в любом месте и без комиссии. Тессум – это совместный продукт компании Tcell и первого микрофинансового банка. яке аз ҳадафҳои асосии дигари ширкати Tcell ин пеш аз ҳама дар тамоми ҳудуди Тоҷикистон алоқаи босифат ва боэътимодро расонидан аст ва бисёри вақт ман аҳамият медиҳам ки дар бисёр минтақаҳои дурдасте ки дигар ширкатҳои мобилӣ дар он ҷо фарогирии мавҷ надоранд ё ин ки интернет надоранд, шумо кӯшиш мекунед дар минтақаҳои дурдасттарин мавҷ ва ҳамзамон сурати интернети босифатро барои онҳо пешниҳод намоед. То ин ҷониб гуфта метавонед ки фарогирии мавҷи Tcell ва махсусан сурати интернетӣ масалан 4G ё ин ки 3.5G ё 5G чанд фисад аст? агар аз нуқтаи назари алоқа бо интернет гӯем, ба фикр мо аз 70% зиёд мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай бо шабакаи мо ба интернет пайваст аст. қариб ними марзи Тоҷикистон кӯҳистон аст. мушкили кӯҳистон ҳамон аст ки нисбати дигар давлатҳо мо бояд бисёртар мавҷи пахшкунанда баъза барои пахшкунии мавҷ ширкати Tcell каронтарин шабака аст, каронтарин ширкат аст, ҳам аз нуқтаи назари муштариён, ҳам аз нуқтаи назари инфраструктурӣ. лекин мо хуб дарк мекунем ки талабот ба интернет, талабот ба трафики интернет ҳар рӯз зиёд шуда истодааст. қариб 20% ҳар сол зиёд мешавад. мо бояд технологияи 4G зиёдтару бисёртар кашф кунем, яъне ки бартарии 4G нисбат дигар технологияҳо дида мешавад, махсусан барои истифодаи интернет. аз ин лиҳоз дар ин сол мо нақшаҳои беҳад калон дорем то 200% маблағгузорӣ дар инкишоф ва интиқоли шабакаҳои 4G зиёд хоҳад шуд ҳамин сол. ҳам дар шаҳрҳои калон, ҳам дар ноҳияҳо бояд тамоми ҷумҳурӣ ба шабакаи интернет пайваст шавад, чунки пешравии ҳам иқтисод аст, ҳам давлат аст, ҳам мардуми ҳам давлат аст. бале, мо шоҳид мешавем ки ширкати Tcell масалан бозиҳои бурднок баргузор менамояд ва консертҳову дигар корҳои хайриявиро сарпарастӣ мекунанд. ин иқдомҳо дар соли 2021 давом медоянд ва дар ин замина чӣ нақшаҳо тарҳрезӣ шудааст то ин замон? баъзе аз ҳамин бурдҳо ин як анъана шудааст. ин пешниҳод барои муштариёни Tcell аст ки аввал ки бо мо ҳастанд, дуюм вақте ки бо мо ҳастанд бояд ҳавасмандӣ барои муштариён ташкил кунем. аз ин лиҳоз бозои бурднок ташкил мекунем, ҳар сол аст, анъанавӣ ҳастанд. ҳар сол аму худи тӯҳфаҳо қиматтару болотар шуда истодаанд. ин яъне нишони он аст ки муштариҳо мо ҳамина нағз қабул карданд. ин сол ҳам мо як-ду пешниҳодҳои нав барои ҳамин хел анъанаи тӯҳфагирию тӯҳфабахшӣ дорем. моҳи ноябр аллакай ба тариқи таҷрибавӣ ба муштариҳо пешниҳод кардем. ин сол
باز یک انانه دیگه میشه برای توفگیری. بسیار خوب. باز یک خویده نو همون است که چند قدر از شبکه ما استفاده شود همون قدر بونوس جمع شدن میگیرد. این بونوس ها میتونیم هم برای خدمت رسانی شرکت تیسل استفاده شد هم برای بازوی برنامه. من شخصا خودم شاهد میشم که بسیار دوستانی منم هستن مثلا 10 اسمس 100 اسمس راون میکنند و این بازی برنامه رو بسیار نفران همه ساله انتظار هستند که این هم یکی از لایه‌های بازی برنامه که واقعا هم شوق‌آور و فرق کننده است. Выиграй самый незабываемый подарок на Новый год. Автомобиль Hyundai. Ведущий инновационный оператор страны, компания Tcell, запускает акцию «Лови удачу 2020» в честь 20-летия компании. Призовой фонд акции – 6 автомобилей Hyundai, ноутбуки, айфоны, смарт-ТВ и многое другое. Звоните на короткий номер 707 или набирайте команду *707 решетка. Получайте ID-номера и 20 мегабайт в подарок за каждый ID. И становитесь участником розыгрыша главных призов. Количество ID-номеров не ограничено. Стоимость одного ID – 2 самани. Чем больше ID, тем больше подарочных мегабайтов и больше шансов на выигрыш. Акция продлится с 1 октября по 1 января с финальным розыгрышем в прямом эфире 3 января. Спешите принять участие в акции и поймать свою удачу. تا جایی که ما میدونیم شرکت تیسل واقعا هم شرکتی بزرگ است، کلان است که تمام میقیاس تاجیکستان رو در بر گرفته است. تا این زمان مقداری کارگران زیاد هستند. گفته میتونید که تو این زمان شرکت تیسل چند نفر رو با جای کاری تامین میکند یا اینکه چند نفر وابستگی مثلا مالی دارند از شرکت تیسل؟ اصلا شرکت تیسل یک قریب 500 جای کاری دومی دارد در خود شرکت. لیکن به حساب تو 3000 شخص یا دیگر شرکت ها از تیسل بهره میبرند. ممکن 90% همین 3000 کس تقریبا فقط برای شرکت تیسل کار میکنند. این شرکت هایی که از توزیع کنی اتاقهای ما سر کرده برای تامین بخطری هم خود بیناهای ما هم بعض استانسیهای ما و دیگر شرکت هایی که رکلام و هر چیز میکنند تقریبا یک 3000 شخص یک شرکت از این بهره برده استفاده است. یعنی که 30,000 نفر به واسطه وابستگی دارند و با شما کار میکنند. بله. واقعا مقداری کلان است. امسال که پاندemia بود کاهش یافتند نفرانی که مثلا معاش میگیرند. نسبت پاندمی یگان نفر یگان جای کاری کاهش نیافته است. نه مسئله مزد مهنت کم کردیم. گرچند آدم‌ها 70% از خانه کارم کرده باشند مزد مهنت کم نکردیم. تعداد جای کاری هم کم نکردیم. یعنی که نوبسته از اونی که پاندemia بود با شرکت هم تا اندازه مشکل بود مزد مهنت و جای کاری کم کرده نشد. بله چون که ما فکر کردیم که در همین روزهای مشکل ما باید دستگیری کنیم تا قدر امکان. بغیر از این ما برای کارکنای ما که یگان خویشاونداش مریض میشنن برای گرفتن دارو برای خدمت رسانی دکتر طبی ما یاردم مالی میکنیم. علاوه از معاش میبریم. بسیار خوب. یک چیز دیگر که این رو همه شهروندانی مثلا همزمان شهری دوشنبه شهر خوجند دو شهری کلانترین جمهوری تاجیکستان اهمیت دادن. این هم بود که مثلا آدم مرکزهای خدمت رسانی در نزدیکی یگان مرکز سودا یا یگان جایی که مثلا آدما بسیار جمع میشن در اونجا میشه. شرکت تیسل چون اقدام رو پیش گرفت که مرکزهای خدمت رسانی باید که در هر یک ایستگاه باشه. این بسیار ایده خوب برای من و فکر میکنم برای بسیار نفران دانستن آن شوق‌آور است که چگونه این چیز رو شما عملی کردید. این اقدام سه طرف دارد. اولش این که این یک شریکیت بخش خصوصی با بخش حکومتی است. یعنی که همون اینفراستراکچوری که حکومت میسازد بخش خصوصی سرپرستی میکند و همون آباد میکند. دوم این سیما شهر است هم در شهر خوجند هم در شهر دوشنبه ایستگاه در مرکز شهر هست. اصلا برای آبادانی سیما ما یک اقدام میکنیم. طرف سیمش با مشتریان نزدیکتر بودن. خوش. مثال ما میدونیم که بسیاری مشتریان با طریق نقلیات مسافرکش حرکت میکنند در شهر. ما گفتیم نزدیکتر باشیم. همون خدمت های اولین درجه برای پرداخت برای مثال طرف خرید کردن برای چه دیگه مشکلاتی دارن باید دست باشد نزدیک باشد که در چند دقیقه چند ثانیه حل کرده بعد مکتب میرد یا کار میرد یا خانه میرد
аз ин лиҳоз мақсад бояд бо муштарӣ наздиктар бошем, бо хизматрасонии худ. моҳи декабри соли 2020 ширкати Tcell аввалин шуда ба эътилофи корфармоёни Тоҷикистон ки USAID ва фонди Озодхон барои дастгирии ҷавонон таъсис доданд шомил гардид. Ин чӣ гуна фонд аст ва барои чӣ шумо ин фондро дастгирӣ кардед ва шомил гаштед? яке аз мақсадҳои ширкатҳои хусусии иқтисодӣ ин аст ки мо бояд бисёртар ҷойи корӣ ташкил кунем. дуюм масъала он аст ки барои ҷустуҷӯ ва ёфтани кадрҳои хуб, мутахассисои хуб беҳад вақти зиёд мешавад. сеюм тасмим гирифтем дар худи ширкат мутахассисҳо бояд тарбият кунем. ин як барномаи рушди сафорати Америка USA қатъи фонди Озодхон ки яке аз ташкилотҳои шабакаҳои Озодхон ҳастанд, яъне шарики мо ҳастанд, тасмим гирифтам мо ҳамчун яке аз корфармоҳои калони ҷумҳурӣ хостем ба ҳамин замима шавем, ба кадрҳо мутахассисои ҷумҳурӣ буд худмон тарбият кунем дар гӯем платформаи Tcell. мо якумин шуда шомил шудем. худо хоҳад бисёре аз корфармоҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба он шомил шаванду баъд як муомила нисбати тарбияи кадрҳои оянда, ҳамкорӣ бо донишгоҳҳо баррасӣ шавад ва ба нақша гузошта шавад. Tcell вобаста ба дастраснамоӣ ва фурӯши таҷҳизоти техникӣ низ дар Тоҷикистон воқеан ҳам яке аз ширкатҳои пешсаф маҳсуб меёбад. Кортҳои муштарак, махсусан роутерҳои 4G, модем ва дигар технологияҳо ҳастанд ки масалан агар аҳамият диҳем, модемҳое ки доред сифати хуб доранд ва пеш аз ҳама нархи онҳо дастрас аст. гуфта метавонед ки махсусан дар бахши истеҳсолоти он бо кадом ширкатҳои бонуфузи хориҷӣ кор мекунед? технология ҳар рӯз пешрафта истодааст. технология алоқа ва технологияи компютерӣ 6 моҳ умр доранд. гарчанде пешвақто 1 сол то 1.5-2 сол мисол як компютер меистод, аллакай ҳар 6 моҳ ҳам телефон дигар мешавад, ҳам компютер дигар мешавад. мо кӯшиш мекунем бо ширкатҳои бонуфузтарини дунё ҳамкорӣ кунем. аввалаш он аст ки тамоми шабакаи мо бо ширкатҳои машҳури дунё ҳастанд. дигар терминалҳои телефонҳо бояд ба он кор карда тонанд. аз тарафи дигар тарафи иҷтимоиш он аст ки технология бояд қимат набошад, технология бояд дастрас бошад. ман шахсан худам дар зиндагим боварӣ пайдо кардам ки чизи арзон арзон аст, чизи қимат қимат аст. ин технология мо дар ҷумҳурӣ инфраструктураи калонтарин аст. мо як чизи арзон наметавонем овардан, чунки вай метавонад дар тамоми ширкат таъсир расонад. аз ин лиҳоз бо ширкатҳои бонуфузтарини калон, Cisco, Oracle, Huawei, Microsoft, Apple, Samsung ҳама қатъи ҳамкорӣ дорем, чунки беҳад ба ҳамдигар алоқамандӣ доранд. мо наметавонем ки дигар чизо биёрем, ё кор намекунад ё барои дигарон як мушкилот мешавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки мақсад ширкати Tcell рақамикунонӣ аст, ин ширкати инновационный аст ва бори дигар барои мардум бо нархи дастрас сифати баландро пешкаш кардан аст. фикри шахсии ман он аст ки мардуми Тоҷикистон аз беҳтарин чизи дунё баҳрабар бошанд. аслан мо ки ширкати технология ҳастем, чизи беҳтарине ки дар дунё аст мо бояд ба Тоҷикистон биёрем, ба тоҷикистониё биёрем. чӣ хеле ман гуфтам, мо тоҷикистони сазовори чизҳои хубтарини дунё аст. яке аз лоиҳаҳои нави ширкати Tcell ин тезнет ном дорад. бисёр лоиҳаи шавқовар ва то ҷое ки ман маълумот пайдо кардам, ин пеш аз ҳама ба ҳар як хонаводаи тоҷикистониён дастрас намудани интернети бо суръати воқеан ҳам тези нохилӣ мебошад. барои мо маълумот медодед, зеро ки асосан ширкатҳои мобилӣ ман то ҷое ки мебинам онҳо кӯшиш мекунанд ки масалан тариқи 4G, 3G ё 5G интернетро барои ҳамагон дастрас кунанд. ман медонам ки масалан шумо модем доред, роутерҳо дигару дигар ҳастанд барои интернети бесим, яъне ки беноқил. аммо дар ин маврид масалан дар соли 2020 тезнет, интернети ноқилӣ барои чӣ ин самти корро яъне ки ширкати Tcell ба дӯши худ гирифт? худи тамғаи тезнет ин бренди маъмул технологияи ҷипоне ки шумо гуфта будед, мафҳуми алоқа тамоман тағйир ёфтааст. алоқа ин фақат суҳбат як одам ба одам нест. бале имрӯз шумо дарак дорем ки мошин ба мошин, яъне ин терминалҳои банк бо компютер гап мезананд, яъне ки телевизору телевизион бо серверҳо гап мезананд. аллакай маъно ва мафҳуми алоқа дигар шудааст. ширкати Tcell ҳамчун ширкати мобилӣ алоқа мефаҳмад, лекин мо ширкати технологӣ шудем. барои чӣ агар дар тамғаи нави мо ҳам бинед, ҳамин калимаи те тоҷикистону технология ҳасту Tcell аст. яъне ки мо аллакай дар бозор беҳад технологияи нава бояд биёрем оварда истодаем. ва яке аз чорабиниҳое ки ҳамасола ширкати Tcell ҳам баргузор мекунад, ин чорабинӣ воқеан
бошукӯҳӣ ва ягонаи техникӣ дар Тоҷикистон аст ки TTEC ном дорад. бале инам як анъана хоҳад шуд, чунки соли 2019 мо як чоравини бошукӯ ташкил кардем ки ситораҳои машҳури шоу-бизнес ҳам дар он ҷо иштирок карданд. ҳар сол мо бояд барои бозор гуфтем як 4-5 ё барнома ё пешниҳод ё тарофа ё технологияи нав бояд дар Тоҷикистон мо пешниҳод кунем. ҳамчун ширкат Tcell мутаассифона соли пеш аз барои пандемия шуда мо карда натонистем, лекин анъанаи мо давом метиҳем. Технологияи тезнет на фақат интернет ба хона аст, ин як платформа барои технологияи нав мешавад, лекин ин нақша мо фақат метавонем иҷро кардан агар ҳама хона ба интернет пайваст бошад. дуюмаш ин ки ин интернети босуръат аст. мақсад яъне ки ҳамин технологияи тезнет ё технологияи ҷипон барои пайваст кардани ҳар як хона ба интернети босуръат ки дар ҳамон хона на фақат одамо балки компютеру холодильнику телевизорам ба шабакаи интернет пайваст мешавад. суръати тез дар кор аст. ин суръатро 4G ва 5G дода наметавонад ба фикрам то ҷое ки ман фаҳмидам. технологияи 4G 5G дода метавонад, лекин ба тариқи мавҷ ки ҳаст, мисол шумо дида истодаед ки симои шаҳрам дига сохтмон бисёр аст, лекин ҷипон ин ягон коҳиш намеёбад. яъне ки суръати боэътимоди доимӣ. боэътимоди доимист. ин ба тариқи ноқилҳои барқӣ ки ҳаст, боэътимодашу доимист. бисёр хуб. коҳиш намеёбад. яке аз чизҳои муҳим масалан ширкати Tcell дар дохили Тоҷикистон муштариён зиёд дорад, бисёр хуб, аммо мо медонем ки бисёри шаҳрвандони мо масалан бисёри тоҷикон берун аз Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд. яъне ки барои ман бисёр шавқовар аст ки чӣ гуна лоиҳаҳоро ширкати Tcell барои муҳоҷирон ва барои шаҳрвандони мо ки берун аз Тоҷикистон ҳастанд пешниҳод кардааст ва дар ин сол масалан пешниҳод кардани ҳам аст, яъне ки нақшаву ниятҳо дорад. мо аллагай камтар дар бораи заминаи чӣ гап ҳарф зада будем. як барнома мо тайёр карда истодаем, камтар аз нуқтаи назари тиҷорат махфӣ аст. хуш. лекин шумо хуб дарк мекунед ки беғайр аз муҳоҷироне ки берун аз марзи Тоҷикистон ҳастанд, аллакай як диаспораи Тоҷикистон мисол дар Федератсияи Россия дар дигар давлатҳо ташкил шуда истодааст. мо барои ин диаспора ки бо ҳар як сабаб бояд ба Тоҷикистон алоқа дошта бошад, ё бо хоҳишавандон ё ба бизнес ё ба дигар масъалаҳо, мо як замима як барнома ташкил карда истодем, мумкин то нимсола ҳамин сол аллакай ба бозор мебурорем. яки замима ва худи ин лоиҳае ки шумо гуфта истодаед 100% пайвастагӣ дорад ва бисёртар фоида дорад ба нафароне ки берун аз Тоҷикистон. бале бале. бисёр хуб, мо интизор мешавем ин лоиҳаро. бисёр аллакай аз гуфтаҳои шумо шавқовар аст. як чизи воқеан ҳам муҳими дигар ин аст ки масалан бозори мобилии Тоҷикистон масалан агар 10 сол пешро аҳамият диҳем он калон буд, масалан ширкатҳо зиёд буданд ва чӣ хеле ки дидем ширкатҳо то рафт кам шуданд. дар Тоҷикистон масалан ширкатҳои муайян ҳастанд ки онҳо кор карда истоданд. барои ман бисёр шавқовар аст ки нигоҳи шахсан шумо ҳамчун нафаре ки яке аз ширкатҳои бонуфузи калони мобилиро дар Тоҷикистон роҳбарӣ мекунед ба дигар ширкатҳои мобилӣ ва махсусан ба рақибони худ умуман рақобат чӣ гуна аст? ширкатҳои дигар беҳад бонуфуз ҳастанд, ширкатҳои дар бозори Тоҷикистон беҳад машҳур ҳастанд. мо рақибони худро ҳурмат мекунем, яъне ки ин ширкатҳои тасодуфӣ нестанд. як рақобати беҳад солим дорем бо роҳбарои ширкатҳо, мо муомилаи хуб дорем, муносибатҳои беҳад хуб дорем. ҳастаи масъалаҳое ки барои худи сектори мисол интернет барои алоқаи мобилӣ мушкилотҳое ки ҳастанд якҷоя суҳбат мекунем, баррасӣ мекунем. ҳа дар дораи иқтисод рақобат мекунем, ҳар кас муштарии худша бо шароитҳо ҷалб мекунад. мо бо рақибони худ ягон мушкил надорем, беҳад ҳамкории хуб дорем. яъне ки нигоҳи шумо бисёр нигоҳи нек аст ба дигар ширкатҳои мобилӣ ва махсусан барои корҳои онҳо. мо бисёр қадрдонӣ мекунем, иззату эҳтиром мекунем. сармоягузорои ин ширкатҳо дигар ширкатҳошон ширкатҳои миллӣ ҳам ҳастанд. аз ин лиҳоз беҳад эҳтиром дорем нисбати ҳам роҳбарушон ҳам ширкатҳо. хуш, то ҷое ки мо медонем ҳар як ширкат пеш аз ҳам барое ки масалан пиар ва паҳнкунии маълумот боз ҳам зудтар шавад, онҳо бешубҳа аз хизматрасонӣ ё ин ки аз чеҳраи нафароне истифода мебаранд ки онҳо машҳур ҳастанд. махсусан ҳамкории ширкати Tcell бо намояндагони шоу-бизнес чӣ гуна аст? ҳамкории хуб дорем. аввал оне ки намояндаони шоу-бизнес мухлисони худшон доранд, бисёри аз он мухлисон муштарии мо ҳастанд. мо тасмим гирифтем ки як замимае ба номи Tcell Music ташкил кардем, чунки дар зиндагӣ мумкин рӯзе нест ки бемусиқӣ нагузарад.
ما خواستیم که هم یک کارتک موسیقی توجیک و توجیکستانیان باید در یک جا جمع شود. اول برای مخلصای خودمون پیشنهاد کردیم در این زمینه تسل میوزیک با فکرم یک همکاری زیچ با نمایندگان شو بیزنس با سرایندگان مثل توجیکستان کوشش میکنیم که همین زمینه رشد دهیم که یک فوند یک کارتک موسیقی توجیکستان در اونجا جا شود. خب خودی حاضر من مراجعت میکنم با тамошобинони мо мегӯям ки ҳатман ин заминаро шумо бояд ки боркашӣ кунед дар Play Market ва App Store, зеро ин замина дар фонотекаи худ 10 миллион мусиқӣ дорад ки бисёртар мусиқиҳое ки масалан дар сомонаҳои интернети ҳатто ёфта намешавад, махсусан мусиқии тоҷикӣ ҳам дар он ҷо зиёд аст ва ҳамзон барои дӯстдорони мусиқии аврупоӣ ҳам аст. Tcell Music дар Play Market ва App Store метавонед ки боркашӣ кунед. Ман ташаккур мегӯям барои шумо. Мехостем донем ки нақшаҳо дар соли нав, дар соли 2021 ки аллакай ин сол қадам меёд чӣ гуна аст? мо дар ин сол фаҳмидем ки алоқа бояд рушд шавад. мо беҳад сармоягузорӣ калон ният дорем ба нақша гирифтагим. ҳамин сол заминаҳои нав пешниҳод мекунем. куллан пешравиҳои нав ҳастанд. муносибат нисбати бизнес дигар хел мешавад, муносибат нисбати муштариҳо дигар хел мешавад. мо нақша дорем ки бозори ё тоҷикистон ё бозори тамоми дунёро гирифта барои муштарӣ тақдим кунем. бисёр хуб. Ман фикр мекунам ки махсусан барои ширкати Tcell ин сол соли пурбароро мешавад ва махсусан барои муштариён бошад. Боз ҳам чӣ хеле ки шумо қайд кардед пурбаротар, зеро ки сюрпризҳои воқеан ҳам калонро ширкати Tcell зери роҳбарии шумо омода кардааст барои муштариён ки ҳеҷ гоҳ худро танҳо ҳис накунанд. Ман сипосибепоёни худро барои шумо мерасонам. таклифи моро рад накардед, мусоҳиба додед. масалан ҳар як ширкат бевосита чеҳраи худро дорад ва роҳбар яке аз чеҳраҳои асосӣ аст, зеро ки чӣ гуна пешравие ки ширкат дорад 100% аз нафаре вобастагӣ дорад ки роҳбарӣ мекунад ин ширкатро. Ман фикр мекунам ки имрӯза мусоҳибаи мо, имрӯза интервюи мо як қадам ҳам бошад, ду қадам ҳам бошад, як паҳлӯи нави шуморо ва мақсадҳои ширкатро кушод ва воқеан ҳам имрӯз шуморо, ширкатро бо муштариёни худ наздик мекунад ва ҳар як муштарие ки тамошо мекунад ин чизро мегӯянд ки воқеан ҳам ин нафар роҳбаре аст ки доимо дар фикри муштариёни худ аст. мо ҳам вақте ки ҳамроҳи шумо 2-3 маротиба ҳам суҳбат шудем, масалан одатан чӣ гуна масалан тасаввур мекунӣ масалан роҳбаронро бояд қабул кардан душвор ё ягон ҳолати дигар ё барои ман ин маъқул нест. умуман бисёр шумо шахси хоксор, шахси заминӣ нобаста аз оне ки муваффақиятҳои шумо ҳам дар соҳаи бизнес ҳам боз як нафари эҷодӣ ҳам ҳастед. масалан чӣ хеле ки қайд кардед расм мекашед. ҳатто ман дидам бисёр дизайнҳои марказҳои хизматрасонӣ шахсан худатон мекашед. ман гуфта метавонам ки чунин нафаре ки нафари воқеан ҳам ҳаматарафа аст, таҷрибаи бои корӣ дорад ва ман ҳатто мебинам ки масалан утоқи кории шумо барои шумо хонаи асосиятон шудааст. хонаи дуюм намегӯям, хонаи асосӣ, зеро ки либосатон ҳам дарам инҷо, ҳама коратон ҳам дарам инҷо ва вақти худро воқеан ҳам барои кор бисёр сарф мекунед. ман муваффақиятхон ҳастам барои шумо. шумо воқеан ҳам яке аз нафароне ҳастед ки дарси ибрат барои бисёр ҷавонони мо ки муваффақ шудан мумкин аст агар инсон меҳнат, кӯшиш ва ғайрат кунад. саломат бошӣ. хайр, ман фикр мекунам ҳамин қоидаҳои нави Tcell аз мо сар шуд. як қоидаи наве ки шумо аз студия омаден утоқ барои интервю. дуюмаш ҳамин ки мехостам дар соли нав با وجود شما هم برای مخلصان برنامه امشب، هم برای مشتریان، هم برای تاجیکستانیان میخواستم یک سال بوبرور، سال تین، سال امنیت و امانت خواهش میکنم. دوم اون است که ما بهد می‌نداریم اولا از حکومت جمهوری تاجیکستان، چون که امنیت بجا هست، آزادی تندی بجا هست، ما میتونیم تجارت کنیم، ما میتونیم آزادانه صحبت کنیم. سوم مثلا اینکه بهد منت دوری به پایان ما برای مشتریان من است که مشتریان شرکت Tcell است که برای ما باوری میکنن، مشکلات های ما رو به نظر میگیرن، با ما هستند. قریب یک چهارک اهالی تاجیکستان مشتری ما که هستند، برای ما هم فخر است، هم مسئولیت به پایان است. از این لحاظ من بهد میندار هستم از باوری که مشتریان با ما دارند. برای که شما اومدین تو ما برای صحبت با ما، برای ما هم باید یک فخر است که صحبت خوب، آغاز سال خوب است. انشاءالله برای شما هم برار میخوام، برای مخلصان شما هم براری میخوام.
ҳама вақт хуш омадем ба ширкати Tcell. Ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. Тамошобинони барномаи имшаб, ин буд мусоҳибаи махсус бо директори кулли ширкати Tcell Таджикистон бо Озодхон Давлатшоев. Барои ҳамаи шумо соли нав муборак бошад. ҳамеша бо ширкати Tcell бошед ва пайгирӣ мекунем пеш аз ҳама қоидаҳои навро дар ҳама самт. Ташаккури зиёд. Новые правила открывают новые возможности, которые позволят вам проявить заботу о близких и делиться с ними радостью общения. Ведущий инновационный оператор страны компания Tcell продолжает вводить новые правила. Теперь вы можете делиться мегабайтами мобильного интернета со своими родными. Делитесь эмоциями, делитесь отличным настроением. Мегабайтами можно поделиться, набрав команду *172*1* номер *трафик решетка. Tcell. Связь для жизни.